Adom FM, Nyinsen Ne Awoɔ. Abuso men kran kwantuo, emewo opre. Enu se onkasa nwie no na wanya wo na manne wuro. Ti afia man kwata maklo, when Nyinsen Ne Awoɔ opre. Enu se onkasa nwie no na wanya wo. Apono wotwino. Radio no na. Adom FM, Nyinsen Ne Awoɔ opre. 106.3. Nyankopon yeda se papa se wa makwasi da fefe we so akọ abe da bia ye awards program 60 ho dia sen ane awo bre 106.3 afia mankwata makloni team no omotena se ne edi nkomo afa ye 0.3 FM nana madaroma ene ode yen ato hosa ntimesro de enkro no wo mo antia ne ye bre na se ya me ani ankonkro no ho a na mfifira ye tie ye sore homachen koba no ne bambo e wo ya kwanso ana ya kwanso ebrebe ne wo se eja akra no na wonnam anani awode se de otie de edin no atie no na wo se we no ye bowrapo enwumre nso ya geno de nabaha se nens womra radio enwumre na o meboa ye san kwada yen safety e wo ekwan so fasidama endpoint ye free screening na man memma obia memma no ye prostate no ene wo bo hwan ye mpenesa ye pese obia wo fa no ho fa ne ba nti ye sro wo problem bia 867068 0244 8670 oye adwuma na anya so mfaso but oye production wo fie ti mabna be bia wo bia ne mofra no ye kye wo yeda se papa woni adaje kitikiti sei aha so boya ben mic na mic kakra meda se so anwumre ye mo nhye ne ye nim komon fa nkora no ho fi se ye si na wo twufufura asesa so boya nko straight na ye nhye eniema ahodo bei meda se na nrana Meridian Ghana Adventist Youth Ministry EFA titiemu na nra omo ye investiture kashimatade wow na sasa nkena ka fratiti na efiri ho wana awo no nokre me dem net na dodo no a ye ne bo ana tutubi ebo so ana true ofra no na pani Tesano police station, filling station no na Lagos. Menka ofo no na sese so. Ni abeto mu na ha dwen. Na motorcycle no a ebi na ebi frɛ mu abobo ya. Ya maburu no guso. Yusu a motorcycle iso na Ghana youth no di mu akotre nti. Ese ba bi ha dwen na hwɛ commercial bus won so atoto. On ka bi hye nti. Sa bia mo ntika mu na nkwa etwaka ko so eya na nkwa mbone so ebi so aya na ka no sunya ebi so abrabo so ne na penifo bu baby se ya de otwa sano ohun se na chiachia binti ne nyina ya hwɛ na ede ohaw na ebreye ti a share mame no one like nso mame wenum na niema e wosanto so nhwɛ se ebrebe pa na se o se ka mo from na o se ye hwe ni ye se le o ye de ha obi de ne beko o se obo anawfo na hwe what they say they are likely to be killed conference na course o Moscow no hwe mu no they say road safety problem on ya ka isa ya culture na ya niema binti no hwe ya ewunti ebi ana ya kaso wanyini nti ya maame no ana oso sara no pahin no wagya mu na ofra no bebre ho anya ne pe so yesa o ya mofra no zuzu sanso be na omunya okay na die sasu sakra kwa o ya oda wona twaka kwa mu hia se obeso ni nsa kyerɛkyerɛ no da ebise baby kra ese mfa nkyerɛ nkola de se o sumpie ne jaba mu bia se ombe ne nantinante kwa no so ne ka yes and above there se 5 years and above se obi ani mfia kwani mu kakra ti enka se Ghana de Catholic okay ne se
omo lower primary ho ebi akwanhia bi sa san to abusua no also ma papa no crack of fabo fra ye criminal law no enkwala sa no you don't know asayaba ba na mka sa nema bi wo ho a ti se ya ware no kra onya abofra no na ma mi ya entibia obegya fakra o sakra na yesu anyini na ono so a start born bra kan papa mpa dia o senka na ni afika kra pieces kono dia na nkaye Amwe dear, if you're Yamin show, now Monkoswania Jumaden, Winibar, and or for stit, a champos, God help us. Or no so, Nedia, what day, Abaddon Abigail Mensa, our hat chair will brekum Yamin Shamo, Papa Payada say, Savina, a champo, Waha Patricia, Nyinsen Ne Awoɔ, a fear, and superintendent, Alexander Koko Bain, Edim Komafa, child safety on the road, and Corano. Wambambo ubetimi ama kranko akọ numpokra no gese panimu kakra bi so eka nuamo so na yentoa so supermayemra sa na moto wayi afa ho na no dabe year or two nso menka ayempo so de ne yenye because amra no me say zebra crossing say yemusu biem e de ne no so yenye yo baby kama ama dodo no a omotimpatem ho a omfroka na wona dai ni ho ani sufre aban se onye akwan no onye nsamso enamsoro Fort Bridges enamsoro no edu ba bia o se oye nia ebetimi de na nante okwan no so a atwam ana se by black and white bajoni black and white yesa no tofi bia ni edi na pa ya ne kania ene sa ade no ye ma omom ho odin no eye wonam na oduru sa bia no a krata fa say safety of pedestrians okay fadawa fo nyina dinsie ka se baby aya aduenu edu ba bi kra aduasa esa omo adi dem kakra ai ana nantie enye de ko ha nantie no omo ntiase osa ka se mo fra de unu ba bi na school bus agina ewani mu a hwe ohya bofra be pia twakwa ana se ba bi aye ton bi ice cream da kokubi ne ba akoto hwe ne sanso america no na nkuru 30 50 no dia betima bo break agina bia yaye ama se saafu yi ntwemu amofra bikasinti obeye ready se obegina emfa ho ene ni aso ti se o driver ni car no nko maka bi ma if you say amofra ba betwum ofo no bi aso den pese menkumnya ene to bi die no atitia amofra fa ho die su no ene won ye tibon se any ade nti mofra any mabru no ho ba January to February said this month they are feeling miansa 23 and mabu ano within 60 days afi minus no ma wo ye oha any it means a real yes no I want to kai bubobi was almost a minus afiu mema no me mabunu reni be 18 ma ofuo ni bi na me akwa na mde moto no eye adwuma sana ye didi nsa koswa besre commercial drivers ne private drivers the time be na krokesi am de kra na ye see 50 ko edru say yellow light green light ne so wako baako ne say light na so you know here na ye gie ni so na ye mabunu no ho ban mejidi ye se ye nyina ka 42 se ye se ye bon kra no won hwe bonku hwe nipa na ye za watu atene no na 60 days ni enkwada afiri mu anoden che ye osinyame hwafia oni team na dwuma no na moye no comfort opare wase may God help us ono so ne dia or papa rocks the prat se ono de
wontumi mix show we da yɛda se papa sɛ mu nyina magye brɛ ɛhwɛ nyame enhye 3 FM yɛne superintendent Alexander Ben na edi nkɔmɔ ahwɛ nkwadaa bambɔ wɔ yakwantem bɔs yɛka ebi mo ha mo yɛ single parent nti akra no once yɛsrɛw nkra na ntia ne yɛbrɛ na afɛ wobɛkɔ pesika mamu mfa ni agro na moma yenkeka nkyerɛ yɛn ho ba YouTube nso a yɛwɔ hɔ abrochefo nyame hwɛ mo papa yɛyi sɛ saa zebra cross ho nsɛm ne deɛ no ye si sabi o yɛse funu di fo nti wo ho sɛ na afɛ asɛmi na yɛ nwona yɛ hunu deɛ akro fi sɛ nipa no si mfa nya adwuma ɛdeɛ na asayi pani a woro educate yɛnyɛ na mamra no nya adwuma no yɛntimi mmɔ yɛ mmɔfra enka mrashebe ya ko shawum e shamra ma o manwa na omutintim wie a omudi bi ma Inspector General of Police no so ama prosi e entity ne e de ayadwuma ahwese obi abedi mra ne so na wa ni so a de mra ne ka no se ofuma yenye no bi a yenchew yemmo kwadu wa but kigie hwa na yede esi nye ne ebe kasa we nye ene nka me kasa bi a me pe se amendment ba mu ana bakohu mi MP Adam Ramadan ewo adenta nanka mama na ede baby akwama me ana me am de beko emra no a ewo ho sisi ewo farebai ye mrana ye de hwe ye kaso neka emutna ekwa mfa ne mutwa no ye benya independence ye I friend road traffic ordinance number 55 ena 2004 ye daniani panani bae no li 953952 no 1974 no ya daniani 2012 ena yenya road traffic regulation li 2180 ene de yejuma na act no mu no a parliament de by 2004 no na oya sodin wo ka so hwe ne ka emutra kwanfa ne mutwa enipa ba ya hwe ebeka 2008 ena mese bedwasa transe ena omukotete su hu enti na yo ha omutimi bodu akurugu naka edu ena me ho no ehiame if I had my way make us in parliament and we will be acting no because act 761 no about 208 na tete fines no so ama ese trimude kakra wo ye ahyewura ne ahyenkafo yafa enti sudi ban no na epese yifri ho nese because minim se saata no no nsa na eka na man person ball team ball be 60,000 Ghana cedis but say and say be 600 and something like that so ama hwe so about from d and it's however ehwe me krata mu a eno so nkire se ofum a ye procedure se nye ni di asem is a last year enya nipa ne bibre chi wo na ubo ha ni mirika se okọ a esusu aso timi eba nkora so pa ebu ha ensanwe ni ka hu nimdi a otika achi ka ehunsu aso wo ada ai ankora so ene abombet ampanimfo emra hye yense ye na yenkyere mofrabo ti ombetre ye be form atra ye ka mu a okay na ebi fa mofra tra ka mu a ye koye ne bi de omo asi omo na so se dada basem no be me de mantiase ni nyina mu no ye call court no ni okoche da udwa no koche da me wa ya ye gina mu dendende covid no ko bize bigane udwa no but de bigane say there is social distance lockdown no correct lockdown say na make yo
yɛde nipa 2,381 lockdown ne mu no ni nyina last year no na ɔmo di ncho ne 1,974 ama nipa no ɔde asotwe sika ɛna 2 or 3 so fines me krata mu akotua wo ha ho ha fiase de ho na pe 1,118,120 nia 2 months ntem yachi nipa akokot amamu 362 akodi ncho mienu da fiase omu nyina ya di 205 court no e di 205,190 Ghana cedis fines ago so ama bi tisa ya na dia kwanhia ba bi to mabuno omu koye bi nsanwe bi onmu a ka no ni hunum de no akofa bi a moto no oni hunum de no akofa obu onmu a ba bi enfa ka nkosi no de si zebra crosses no de si ebi ani America tenta o kone ka so de o de ka ne na mountain so ne okuja ka si senka ka bi amofragu na me hyase nku za de ni na ya de a ye ehese bambo beko tumpo because super emra no wo ye ni na edwane ntam tini ye pese ebobo boso a na odoi so echiaye a wono so ehwe bie ya da munyina ase papa mamento question we so na huhia na emra no ewo mu se yade enkoda etena okada so na kware me se hu ba utum so mu ya nti wo hwe a enkoda eyese yade wo mu tena okada so yani mu ha ya ebi ta atwam na ese o fa motorcycle enipa o fa motorcycle afa nipa baako ne na emi no okay say na emi no a de o kan no ye rider ena ne o tiechire ne pillion rider okay enti etete motor baako so a na yenka hu se de make edi driver ne tie nimu ena nipa me no ana me saso o city wachire no a rider no ne pillion rider no a na etiamra okay enti wa obeyesa no posinya obachiwe na bio na no na mu yinfu ni bi ma me hwe bi mfoni no nya ba bia se okay na mu ji bi na mu bochire Ghana for ya no bia se o vare light mu da di pefe se nya no kre light ye djuma kama red light aso wo se motorcycle ogira obi ani o munti o abia kete ena ninu ba ko adu no so de ena on san cheche minti me hwe kora pam na ni ti apacha minti me hwe mu moja nyina se na enya no krese ni prosi ni mu asi moto de afa de nine mienu no obeyi ne ho ano akase o niska me mobo na ni kunu ne na fra betina okada so se bia me se no ba ndo be ka okada kire me a se ebu eso evia ebu sa me ho se enti ya en fam of ran transfer na chese mpani fo mofo ana me bwa se bia moto aha se moto de abofra onye chochofe wa obeti make se bi bia mi ensa na tisu wona me se da bi o de me kan ne se mate ho na se eje kan de how will you control them and a bio so eya na ibuso bi o so e don bane pa ko jeba enkai na yehu se mofra no bambo keno na meka afa ho se moto ye de fa nipa no not na chia safe obi ani ni ase okay ene ma memra school bus so se hu ne se ewi asi nyina ye wo boss a enenam kru kase mountain so enso oko yasi bia akura ka bia bi waso sa ahyen no ya na call landina sa red Lagos abi wo ho any crook na no ne bi ni mukra because enena nia eko kwantentin ya na bi wo ne sa ni nti sa ne school ba se seat wo mu a emofra no ebetra so obia betra se
ɛno hia nase enti no ɛwɔ sɛ abɔfra bi anya ne seat so trans obi a person ɛyɛ ne yɛsaa so kasa nka mmɔfra so deɛ so nka seat belt wɔ mu na kyerɛ wɔn sɛ saa nneɛma a ne yɛnkyerɛ yɛde yɛani ho sua yi ne da ne da ɔkɔ ne sukuu koraa no baas yi mu ɔnkwi n'ani because onyini nyina wɔ mu obi da these are some of the things ama na maybe I won't say no potutu boy so he say yɛkɔ school PTA meeting no a yɛne school management omunya bus kama ya la cars in school bus aya ba we ya no me da say 0302211656 0302216561 also free supo ewa ha na wonyin san ene awo dwumadie yi eso ola ewo ahoma no so odolo radio no maye ye pa cho odi ni baby a free he o kasa no yente se phone no ben wano pa ntiki eme se na ahoma no na mu etwitwi tie lo radio no maye ye pa cho ye da se enti o ye ene bi chemo pa o de aban obuomu na dem occurring overtaking accident asworden nti dem abri dem teacher dey be or you good malaka ma from them that to meeting ayiko me dem afi yes ye da say papa so free nti so ba yes na if I try am adodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so oba wa fa ho afa oba we obi ba JK ache won topreman ye da say papa yenti o yo mama me mo mabaso na me mo master garden so abaso ene 2 years na ne nua ono so kra ne nsa no be 5 years tani ma yade a ekoso pa chance abata no susu se omadwuma omokoye no ombe sori ahomache bi ano nan no mi nsa no mo komayi mu a ye betimi afaso na saa ne ma ekoso no betimi agya se be ya ye kwala no se be moto anase okada yi anase car etimi kobo ma na yada se papa obi ba ma yenko ahoma no so foforo nso so odo ye mo adodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so efiogo de nyame ase enti o efiam patrol mo contribution kakra na ne ati se we mu se na mo dan wo kan we mu so mo ko na de ko school ana mo didi agwo na mo monitor mo da ne de mo nyinya sento mo dwane chase bono na kokoti accident so ye mana super fear the strong mama when you come mama abudi mu so man right I mean sure papa eda se na free here nwumre me free se yenti o na moto adie nya pa ka gina wa ha na ka on be ka two cars no show ubu na se ka ta job after to se na moto na use 3 sides no woman mu se o mu no me de ba be mu 2216561 030 Aba. eda se nyame sure na ye nua ba be no free here Bana be se obi sa super mama. okay You say ya for totro no about otimi papa passenger wa no aya menti ate. ya semu ya sem se yo wo de super be bo wanu atalk a wate na sa how ni nyina akọ No se de benze na metio. enu also yo mamambu ani ejuma amaye no aya na wo mantem also to man na sabe ya de ha jumpa line ni mo ya kra but wasam na yate eda se papa pen e ba to me story di e fed be yo anti ni mo ya mo so mo ko chalo re ko mo ko su na ya mo chalo ko lo ko se ye di a lo ko di ni we akari 12 years asimi ko jakom afa ba ko chop enya akola keja akola na na azu ko ko di ro ni ya futa ni se ni papa ko na asem bi hia no trotro car no uzu besi ha wo se aye nyina to video foi ni o mo nsebo de dru ha bia o pe ya na meka se se de ni se menkumunya me man uso de o ko ya papa o de da bi ensi we ya sam ade that is otherwise ya jan ho anso no maja wo no mko enu e ka de in fact
Sa asem de ya na akoye se I wo fascinating group. And that's why me suggest say omuntimi empe ahyen kama na ukawfo ni betua. No say uba anapa bia me sore na me de me ba ko school de bia me. Uba na ye kom me ba ketwa no. Oti kan mo so obo sit bet. Enti ya me hu awfo bia ye ahwesofo nyankopon japade ye hweso keke na ese obane na ama na di trimudew sitin nchen no asore agina ka anu na bi ba akugwa hu na otene so eno ato ice cream ama na ese enya fi o fo chabo fana bo acha bonenti e besre awofo se dia sadia ne sinu mo mra yempe baby sit no e be so ne fo chiri embelto and now we have a frat bia mo abo sit bet so that's it na mo frat because my mo akwanhia bebre a ka ne ko ball to prunu and na was na akora na bebre we bisi bebre ti mesre enfa ho ne ka ti mo fra bebre egu ka bia sit belt go ti ba akoma no sit belt ne kama no mo na ne suko se yanya akora no sit sika na me dia mete so sit belt na me dia bona awofo no kra mo na nka mpese bofra kobo eno na asem no bo mu abona chiri na sa na be sit belt bo mi na ya fro boss no eya na do no abo sit belt mo fra ne mabunu na ugunu nyina ko mu okay ti e be sese na helmet sit belt ni ani ti kwa nkra che no na onfa sit belt mo na awofo mo anhwa ma wo mo ammo na mo ma mo fra no ama ye mo fra se taxi car no bo sit belt keke o yes ana ye Superintendent Alexander Kwekwo Ben enen so abeboa yen ewo adehye yen nyame hyiamo mo mo comment ba wo Facebook nso nyame hyiamo wow MG yes MG1 na osal biblical sex education wow any be man say babu ankasa em say e wosi nyina ye hia bia beboa biblical sex education ma Jimmy ensa mama kutuba me ba no na mama ura braba sam so say Yesu kan say obo ba ni be ma na ya pade a metima jama wo yes a book no next time say papa frɛ endpoint was 0244867068